kata cawan na kai imazai tua teru wa sulatan imazai tua dosa puluh kato pi tua kayang patu tira puluh kato lima kayang papulato tua so pichur a pusara tua nangwa a so paslingin a chau chau tuchu ka izwanan na so pichur a pasling tua so laididi maya pakilalava tiamadu a pada nu tiao maya kinamnam tua pasrapai tua so laididi masa paparangz niamadu ta nusu na siniki laididi ta nusu no ini kasuna pinaki sangkuya nuazuma maya kirivang tayamadu penasa itu penaterengan maya salinga tuana kuya asikudan na chau maya kichwara tua namizuan na kakudan niamadu ayatuan amalere masengas tuan na kuya asikudan na chau kita de tuan nama sebeca barong na chau amalere kemuyas tua kina semekalan nuana kuya a chau papumangwaan tua kina semekalan nuana ngwa a chau dimadu semanika tua namizuan na chau semapazangar tua namitai tekwa na chau a puvarungan a chau uri gemau-gau tua rigu a nguru-nguru a chau uri pada kisya真言3章27节到35节你手若有行善的力量不可推迟就当向那应得的人施行你那里若有现成的不可对邻舍说去吧明天再来我必给你你的邻舍既在你附近安居你不可设计害他人未曾加害于你不可无故与他相争不可嫉妒强暴的人也不可选择他所行的路因为乖僻人为耶和华所憎恶正直人为他人所亲密耶和华咒诅恶人的家庭赐福于义人的居所他讥笑那好讥笑的人是恩给谦卑的人智慧人必承受尊荣愚昧人高升也成为羞辱就开暖什么是比起给嘛这一段kata cawan na teru a sulatan mali lamunana sulibat lamunana pupicul lamunana inuri ya kipaparanga tua cemas ayakana 分享对着开暖cemas mali